Hessel alla Daphne. Alleged companies. Prime Minister was in bed, but he read what Daphne said. Kull mistoqsija u kitba faħxija x'Hessel alla Daphne. U x'Hessel alla Daphne. Grant il-bomba l-kbir Esposa tu Daphne allegedly Joe Simon jilattikaw fuq xarra banko safe and sound Jibatu jieħdu meta jispiċċaw U x'Hessel alla Daphne U x'Hessel alla Daphne Għandek in-nies vera ma jafux qed jiġri, ma jafux min ħajwaħlu. Imma nafu li dan il-ġen ma jistax ikun xi dwejja u x'hemmx tagħmel u issa għadda żmien. Tal-Hessel will never die. Dan kollu minħabba Daphne. Qed ngħidlek Hessel kbir x'Hessel alla Daphne U x'Hessel alla Daphne Ġej xabaħ bro